icyizere ikakwita umwana wayo, bigutere kuyikorera ntawe uguhasa. Korera Imana ntawe uguhasa, ni wowe bifitiye inyungu. Agaciro ni amavuta. Bo bareba ku biboneka, Imana yacu ifite ibitaboneka. Uwakwereka Nyirapasika ari ku musozi ari gutekera Imana ubugari, uwakwereka Nyirapasika yakoze ubukwe bari kuvuga ngo ntabwo nashatse, ngo ntabwo nashingiwe, ngo ahubwo ngo nashinguwe. Ariko sinabarenganya, barebaga Nyirapasika w'ico gihe, Imana yari yarabahishe Nyirapasika wa none. Ngewe abahanuzi bampanuriye ko Imana izampa imodoka, yewe bavuga n'ibara, ni nabo babaye abambere bo kuvuga ko ivuye ikuzimu. None bahanuraga bazi ko bitazasohora. Wirenganya bakuvuga, batunguwe no kukubona uko batari biteze. Isengesho ni ikinyabiziga ntakumirwa. Isengesho ritera Imana guhaguruka no mu gihe kitari cyo guhaguruka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikambasabe mwicarire. Ndanezerewe, nshimye Imana. Imana yaturinze twese kandi ikomeje kuturinda. Ndayishimira kandi ko Imana ari umuteguzi mwiza. Yaduteguriye umubyeyi, imushiramwo umutima wo kwakira umuntu uwo ari we wese, atitaye aho umuntu akomoka, atitaye ku byamusanganye. Cyane ko twagiye duhura n'abantu akagukunda ariko ari kuguprofita. Turashimira rero Imana yaduhaye umubyeyi mwiza udukunda, washoboye kwihanganira inguma zivirirana twari dufite, atubera igipfuko atitaye uko adusanze. Mukomere Imana yacu amashi. Niba hari ikintu kinezeza no guhagarara aha kuri aka gatuti, yo mpagaze ku ruhimbi, nicyo cya mbere kinezeza. Nyirapasika ndi mu bundi buzima busanzwe, aho uti uyu ni wa wundi wirirwa byina, uyu ni wa wundi uri gusimbuka, uyu ni wa wundi. Niba hari ikintu kinezeza, ni uguhagarara ku ruhimbi. Ubu hari umuntu waba mbonyeho bwa mbere? Yewe hano ntabwo ndi umushitsi, ndi umusangwa, si ubwa mbere kandi si n'ubwa nyuma. Aba bantu ntabwo babyumvise neza. Ntabwo ari ubwa mbere kandi si n'ubwa nyuma. Ndi kubona n'ibyayi biri kwinjira. Turarya iby'umwuka, turye n'iby'umubiri. Imana ishimwe. Nejejwe no kuba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye. Mama Lionel we arabizi ko ari impanga yanjye. Goreti byarenze ubushuti, ubu turi abavandimwe. Mwese ndabakunda. Imana ibahe umugisha. Rwose Imana ni umuhanga. Haleluya,
haleluya. Twabonye Imana kandi turacyakomeje kubona Imana, ariko ni ukuri buriya bagenzi banjye bagiye babivugaho cyane. Iyo tuvuze imirimo n'ibitangaza Imana igenda ikora, abantu usanga babigize birebire, ariko njyewe sinkibatindaho, nta wabarenganya. Batunguwe no kutubona uko batari biteze. Muranyumvise? Ntabwo twabarenganya. Kubera iki? Batunguwe no kutubona uko batari biteze. None se ngewe abahanuzi bampanuriye ko Imana izampa imodoka, yewe bavuga n'ibara, ni nabo babaye aba mbere bo kuvuga ko ivuye ikuzimu. None bahanuraga bazi ko bitazasohora. Nza hano bwa mbere nabihanuriwe ndi mu butayu. Njye ntabwo navuga ngo poso ngo namubonaga ngo kuri YouTube ngo njyewe ndi mu butayu kuri ndabirambiwe, nifitiye ikibazo, ideni rindemereye. Umuhanuzi yaramanura ambwiye ngo itahire. Ntahe ntabwo ntiwakwereka ibibazo nikoreye, ntabwo wampanurira gutaha. Arambwira ngo genda kuko Imana yumvise gusenga kwawe, ikibazo cyaguhagurukije Imana amaze kugisubiza. Ndamubwira ni gute ubwo? Ahita ambwira ngo mbonye umushumba w'umugore. Ati ntabwo ari muri Musanze, ntabwo ari Rubavu, mbonye ari mu mujyi wa Uzi ko Imana izi n'imigi we? Arambwira ngo ikibazo ufite mugihura kizakemuka. Abantu twari turi kumwe nimugora nabwe ni uwambaye ikirezi ntamenya kugera. Mufite umuhanuzi, mufite umutambyi rwagati muri mwe, mwibitesha agaciro, ubwami buri muri mwe. Muraho mwari munkumbuye? Haleluya. Nukuri kw'Imana nirariye muri hoteli, urumva nyine navuze nti ntabwo ndavuga ibibazo mfite. Hejuru yo kurara muri hoteli, hejuru yo kokerezwa inkoko, hejuru yo gukaraba amazi ashushe, naraye ndakina n'amazi ngakana ndi ashushe akonje, ashushe, kuko bari babinyigishije nanjye ndabirepeta. Yari yarabitubwiye, Mana yacu yari yarabitubwiye, murekeraho. Urabona ko uyu munsi naje nitonze, ntabwo ndi gusimbuka cyane. Haleluya. Imana ikora igitangaza. Mu gitondo turi kuganira, ngiye kumva numva Imana imweretse iby'iwanjye byose, kandi ubwo nayo nishushanyije ndi gutereka amaso nk'umukobwa wabonye fiyanse vuba. Nawe reba umuntu waraye muri hoteli baje kunsuza mu gitondo, ariko mwiryo tereka amaso Imana irakora, yereka umushumba, yereka umubyeyi ikibazo mfite cyahise gikemuka. Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru y'amezi 6:45. Rero ntabwo ngewe ndenganya birirwa bavuga ngo nawe wagiye kwa Ntuza, babonaho amavuta tugejeje kandi ntibashaka ko tuhagera.
uwakwereka Nyirapasika ari ku musozi ari gutekera Imana ubugari, uwakwereka Nyirapasika yakoze ubukwe bari kuvuga ngo ntabwo nashatse, ngo ntabwo nashingiwe, ngo ahubwo ngo nashinguwe. Ariko sinabarenganya, barebaga Nyirapasika w'icyo gihe, Imana yari yarabahishe Nyirapasika wa none. Ntago munyumvise disi. Haleluya! Bo bareba ku biboneka, Imana yacu ifite ibitaboneka. Niyo mpamvu mubona nta bwoba mfite, ntari kuja kuri YouTube ngo ndi kwisobanura gute. Iby'Imana igenda inkorera bigenda byisobanura. Njyewe nisobanuye nakwisobanya. Wansobanurira ute? Iwacu hatarageze igare, ntawe wacu watunze igare, maze ninje mwene wabo bafite ikigari nawe ugakina. Ninje mwene wabo vuga ngo abisengeneza iyo bakumbuye ikigari bati tuje kwa shangazi. Ninje mwene wabo utuye ikigari. Kubona Nyirapasika wavukiye mu rugo rw'umupfumu, nangwa nawe wavukiye sinza wavukiye, ariko kubona Nyirapasika wavutse ku mugore nk'uwa 15 kwa papa yarongoraga buri munsi. Papa abwira mama amagambo akomeye, aramubwira ngo nta cyiza kizamuturukaho. Kubera iki? Mama yari yaranze gukurikira ibigirwamana bya papa, bituma papa babara, aramubwira ngo nta cyiza kizaguturukaho. Mama yabyaye abana 12, 9 bose barapfa, turiho turi 3. Nimvuga Imana ngo uri kumbuza? Iyo ushatse kumenya mu Bigogwe uravuga ngo kwa nyina wa Nyirapasika. Kwa nyina wande? Aposo, ndagushimira wankunze ntacurebyeho. Wenda bankunda buno ndakunditse, mutari kunyuma buno ndakunditse, ariko icyo gihe ntago nari nkunditse. Warakoze kandi tuzakomeza kubivuga, ntabwo tuzagukoza isoni. Ntabwo tuzagukoza isoni, turi abana mu rugo. Uzajya uterwa ishema no kubona abakobwa bawe dukomeje kurinda ubuhamya. Kandi murabibona kameme, bivuze neza ra vraiment. Wirenganya bakuvuga, batunguwe no kukubona uko batari biteze. Lorsque faut les bridons, mama maze gukizwa, Imana aramubwiye ngo ahari ubwami bwa Satani habaye ubwami bw'Imana. Kubera iki? Mama yakijijwe. Ariko mana, mureke mbabwire, mujye mugira neza. Imana iguha umugisha, kandi imirimo myiza ukora, ukomeje gukora, ni kurengera wowe n'abana bawe. Kuko hari igihe ugirira umuntu neza akaba atabyibuka, akazabyibaga, ariko Imana ikabizirikana kubera ko izi ko atari ubikora udategereje inyungu ziva mu bantu, ahubwo utegereza inyungu zituruka ku Mana ukorera. Haleluya. Wasingiye gutangira guhanurara, siko mbonye ufite idarapo uri imbere, umuryango wawe ugukurikiye. Ngiye kubona mbona aho ushinze rya darapo hahise haba ubutaka bwiza, mbona hajemwo imbuto, mbona hateretsemo uruganda. Umwana we w'imfura, mbona rwa ruganda ari kurukoresha rukabyara ji. Ya ji ikagaburirwa isi yose. Imana irambwira ngo imirimo myiza ukora ntabwo irangirira kuri wowe gusa, iraranda.
no mu bana no mu buzukuru no mu buzukuruza ndetse no mu buvivi. Mureke mbabwire, twizole odefayizi, duhagarare ku cyo Imana yatuvuzeho, twe guha agaciro ibyo abantu bavuga. Kubera iki? Bafite ishari. Ntabwo turya ku ipura yabo, dutunzwe n'ibwami. Bari bamenyereye ko tuzajya duhamagara ngo none ngo mpeze muri gare. Ngiye nigeze nsengana na korari imwe mvuye Nyabihu, ntari nimukira ni Musanze, dusengera hariya Bweramvura mu rusengero. Korari ntashatse kuvuga, urumva, turasenga tugira ibihe byiza, ndahanura bararira, ndabwiriza barafashwa. Ngo bigere saa 9 mbona buri wese afashe isakoshi, mbona abagabo bikubise mu mamodoka, sigara mu rusengero njyenyine. Nigira inama yo kugenda n'amaguru kugira ngo ngere muri gare bukeye. Kubera kwiwe nzi kugenda, ntunkinishe buranzi kugenda. Ubu none nagiye no kuri regime. Murabona kuntu n'agakobwa keza. Ariko rata munarankunda. Ikimenyetso cy'uko mudukunda, ibimenyetso tugenda tubibona. Kuko ba marioneri bo barabizi, turi Dubai na timu twajyanye, nabonye protocol. Sister ariko rero nuko nigirishijwe nshoboye kubivuga. Nose ejo bundi sinagaraduwetinze, nambaye cagi kanzo na caki gofero, ubu mfite diplome, kandi nabyo tubikesha umubyeyi. Kuko mu mpuguro yagiye aduha, yatubwiye ko atari byiza kubwiriza abantu ibyo utazi, ugomba kwiga ukamenya. Twumvaga ko guhanura birangiriye, ariko haratubwira ati muzajya mujya mu mahanga, uje kudepoza bakubwire ngo zana diplome. Uzerekana iki? Uyu munsi mfite diplome. Et d'autres dénailles international. Ku isi hose ubu nemerewe kubwiriza. Haleluya. Tubonye protokole, tubonye ukuntu batwitayeho, umuntu akagira ikiganza gutya akakwereka aho ukandagira, ibyo se twari twarabibonye. Akahita kwereka ko hepfo hari esikariye, kurakandagira witonze. Twareba Nyirapasi kuvuye ku Kabatwa, umwana wavukiye Kigali niwe uri kumuporotokora. Twagiye gushopinga, ngiye kubona mbona abazungu niho bari gukora ubukarani. Ninjye gusa wabibonyera, ndavuga ni tuzi ko bujya no mu bazungu habamwe indushiwe. Mbese reka mbabwire, dutangira kuja gushopinga mu madolari. Ngiye buramvuye Dubai, nahise mbwira umutware ni sheri, dufite abahungu, ubu ni ukuvuga ngo sheri, ibyo byose twagiye tubyiga kandi biraba. Burya Imana ishoboye byose. Haleluya. Icyo Imana yakubwiye kizasohora, n'ibyo itari yaguha irabigutwaje. Muracyari hano? Haleluya. Nge navuye Dubai, mbwira umutware, ndamubwira nti sheri, dufite abahungu 3 n'umukobwa umwe, ndifuza ko abahungu banjye bose bazaja gushaka abageni muri women. Kubera
kubera iki? Ikinyabupfura, ubupfura nahasanze, ubunyangamugayo, kwitwararika, gukunda abantu ntacyo barebyeho, numva mbese ni umuzi banteyemo udashobora gupfa kubora. Ndi gutinya ngo abari kuvuga nibavuge, njyewe naje nambaye ubusa, ngeze hano ndambara. Naraye hano bwa mbere rimwe mu gitondo, bucya bari kunjyana muri shike, ntangira kwambara imyenda igezweho. Uyu munsi sigaye nzi kujyanisha. Poso nuko amavuta yanyu yakwikuruye. Nubundi nubwo nakwambara uyu munsi umwenda w'ibihumbi 2,000, ntabwo bemera ko ari w'ibihumbi 2,000. Kubera iki? Agaciro ni amavuta. Mukomere Imana yacu amashi. Niba mutarambiwe muyivugirize impundu. Ibyo byose ni Imana yagiye ibikora. Abatware bacu ubu nabo bafite amashimwe, kuko bafite abagore basobanutse. Abagore barashobora kuvugira imbere y'abakomeye. Umugabo wanjye abantu bose birwa bamuhamagara bati, twarakubonye kwa Poso, wowe n'umugore wawe mwambaye neza, ako kantu uje urakunda kugashiramo. Twari twambaye neza nge n'umutware, arangije arambwira ngo sheri, ndashimira Imana yakumpaye. Ubu turakomeye, turi abakobwa ba Poso. Abagabo bacyo babitwararitse bati, hari ibyo tuvuga mukagira wenda ngo ni ugukabya, ariko ntabwo ari ugukabya. Nageze hano Imana imaze kuntwikurura, kwambara birasohora, kurya neza. Goreti hari ukuntu yabivuzeho. Twaryaga mu kavuyo, twajyaga mu kajagari, twaba twatashe ubukwe waba utonze umurongo ukagira ngo ntibarakugeraho gashaka kurenga kuba imbere. Wagera ku muceri ukarura ugatsindagira ngo hajeho mwe, kuko twawuryaga ku munsi mukuru gusa. Ariko ubu se nakwarura umuceri mu bukwe? No. Iyo naja mu bukwe mbanza gufata akantu mu gitondo, noneho nagera mu bukwe nkarura nk'abasirimu, ngashiraho duke. Bati mukozi w'Imana ko mutaruye byinshi. Ndoya. Ibi nibyo bimpaza. Hari ibintu mu mariyoneri yavuze mbona ntabwo mubyumvise. Hari karande zari zaranze gucika kuri twe. Nabaga ngiye mu ivugabutumwa, wenda nakubitana n'umuntu Imana ikoresheje, akambwira ati ngiye kugutegera tagisi vatiri, ati kugera i Musanze ni 1000 bingahe? Kavuga nti ni nka 70. Ati okay. Akaba arabaza ati nareba ya 70, kavuga ndubu nje kuyaha tagisi vatiri kwasteri ari 1750. Ngahita mubwira ni okay, ntimwe gukererwa kwitegera tagisi vatiri, ndabizi mwebwe mwisubirire mu rugo. Ngewe nitege bati mukozi w'Imana uramenya guhamagara tagisi vatiri, ndi ndabishobora, nta nibyo nzi. Umuntu yamara kugenda nanjye ngahita nicara ku igare ngatega akagare k'ijana. Ndashimira Imana aho itugejeje, kandi izatugeza n'ahandi. Haleluya! Ntabwo bigarukiye aha. Umuntu yigeze amamagara ari muri Amerika arambwira ati ndashaka kujya nishurira abana bawe amashuri. Goreti we nabimubwiye,
ndangije ndavuga nta mafaranga azajya yishura ku kwezi ni menshi, reka abana banjye mbagumishe mu ishuri riciriritse, amafaranga njye ndayirira. Imyumvire. Ariko ndashimira Imana, ndashimira Imana yaduhaye umushumba. Kuva twamenyana nawe ntabwo twari twicuza, aho tugeze hararuta aho twahoze. Haleluya. Ariko uyu munsi wa none kubera kwisobanukirwa, ubu ni umwana muto yigabayo, aba muri interina kandi ari muri primaire. Aka gakobwa kanjye rwose karya nababwiye nabyaye mu buryo bw'igitangaza, urya wavukanye n'inyamaswa. Ubu ntabwo ari mu rugo, yigaba mu kigo. Ubu nge n'umutware iyo tuvuye mu kazi arambwira ati shu, ntabwo turarya ibyo umukozi yatetse. Haleluya. Tukanyura ahantu tukareba uko twigenza. Ubu no gusohoka tukagenda tukajya kurara iyo ngiyo tukamara iminsi 3 nge nawe turi kumwe. Kubera iki? Abana bose twabajanye muri interina, kuko nge umwana wanjye muto afite imyaka 10, uwakurikira afite 12, bombi ba muri interina. Ni ukuvuga ngo njya kubasura, kandi icyo gihe babonye umuterankunga kubera imyumvire. Nkajya ndayarya umuceri, uyu munsi ni njye ubarihira. Kandi rwose ntacyo bintwaye. Si ibyo gusa, ntabwo mwarambiwe? Ntabwo mwarambiwe? Uyu munsi wa none twagize umugisha kubw'amavuta Imana ashize ku mushumba wacu. Murabizi ko twagiye Musanze ampa kontaki. Kuva uwo munsi waburetse wiceza mbere y'umuzika. Tukiva mu giterane hamaze nk'ukwezi kumwe duhita twongera kugura indi modoka. Kuvuga ngo naritanze ngo ibihumbi 4 by'idolari, ndacyakomeje gukora. Apostle, ndacyakomeje gukora, ndabizi ko imirimo myiza ari urukingo rw'urupfu. Haleluya. Njyewe musaza wanjye yigeze aza kubwiriza iwacu nkiri umukobwa, arangije arabwiriza avuga kwitanga gukorera Imana. Mbura icyo ntanga, kuramwe inkweto nambaye, ndagenda nzirambika imbere ye, ndavuga nizi inkweto zambikwe umwana w'imfubyi. Ako kanya ahita mpanurira aravuga ngo uzajya uhinduranya imyenda. Ubu umwenda nambaye ejo, ntabwo ejo nimwabonye ukuntu nari nambaye. Yari yarabitubwiye murekeraho. Si ibyo byonyine, hirya yo kugura indi modoka twaguze indi ya 3. Turashimira Imana rero aho igejeje ikora. Abakozi b'Imana, Apostle yatubwirije, yatuganije ijambo riryoshe ryankoze ku mutima. Kandi buri gihe ijambo ryose uvuze nubwo waba utari kubwiriza rigira umumaro muri njye. Mama Lionel aratuganirije bigera ubwo mvuga nti naho narinda soma na harahavuze. Ariko burya iby'Imana ntawabirangiza. N'abazavuka nyuma yacu bazavuga, n'abazavuka nyuma yabo bavuge. Haleluya. Naringize ngo gato tuvuge ku ijambo rivuga gushira amanga. Muranyumvise? Gushira amanga. Kuko twamaze kumenya Imana twakurikiye, twamaze kumenya inyungu ziri mu gukorera Imana, twamaze kumenya impamvu yaduhaye abashumba beza,
Imana ishimwe. Ni ukugira ngo dutinyuke dushire amanga, kuko iby'Imana ishaka gukora izabinyuriza muri twe. Muranyumvise? Ndashaka kugira ngo tuvuge ku bintu bitatu byagutera gukorera Imana ntawe uguhasa. Icyambere nicyo yakugize cyo. Muranyumvise? Usiko abantu bari gusinzira we cyangwa nugufashwa cyane. Icyambere niki Imana yatugize cyo. Yohana yanditse ngo iki? Yaranditse ngo bakundwa, twe turi abana b'Imana. Umwana mu rugo akora nk'umwana mu rugo. Kubera iki? Abazafata 8, aba bantu ko batanyumvise, umwana wo mu rugo aba ari mu gitabo cy'irangamimerere. Abatagifite umugati bavuge ngo amina koko. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kuba Imana yarakugiriye icyizere ikakwita umwana wayo, bigutere kuyikorera ntawe uguhasa. Kuko munyumvi, kuko uri guhinga mu kwawe. Uhinga mu kwe ntasigana. Nta muntu uhinga mu kwe usiba. Nge narahinze, ariko uyu munsi udutoki twanjye uturebye, ariko Imana izi gukarabya. Mwabonye n'impeta nambaye? Iyo mpeta niyo yaturangaje kuva amateraniro atangira, niyo yatugize ate yaturangaje iriya mpeta. Yesu ashimwe. Edotevaye, ndebera mugenzi wawe ndebera mugenzi wawe mukore mu kiganza, umumbwire ngo agaciro Imana yaguhaye nawe kayiheshe. Kuba uri umwana mu rugo, umukozi arakora agataha, ariko umwana mu rugo arisanzura, ntabwo akumirwa, agera aho ashaka, arya ibyo ashaka. Haleluya. Kuba uri umwana mu rugo, korera Imana ntawe uguhasa. Ni wowe bifitiye inyungu. Mureke mbabwire, iby'Imana idukorera bizasigara aha ku isi. Reba hano, iyi myambaro, aya mamodoka, amazu bizasigara. Yego, nushaka kubimenya uzarebe tujyanye umuntu i Rusororo. Imodoka ariye ntabwo bamwicaza muri kabine, no, biba byarangiye, bamushyira muri za modoka zishinzwe gutwara imirambo. Iby'Imana Audrey idukorera tuzabisiga, ariko twebwe ibyo dukorera Imana. Haleluya. Haleluya. Twebwe ibyo dukorera Imana tuzajyana nabyo. Murafashijwe cyane? Murafashijwe? Ibyo yadukoreye tuzabisiga hano. Ibyo yadukoreye tuzabisiga. Tuzabisiga. Ubu ntahiye hano inzu y'i Musanze yasigara n'abazima, ariko ibyo nakoze, byo nakoreye Imana, mirimo yabera izibukwa, mbere y'Imana izibukwa. DJ ari he? Izibukwa imbere y'Imana izibukwa. Ujya inyubako wubaka irandikwa, amaturo utanga arandikwa, abo wagaburiye biranditse, imbere y'Imana
burya tuzibukwa, imirimo y'abera izibukwa, imbere y'Imana izibukwa. Yesu ashimwe. Twebwe ibyo dukorera Imana tuzajyana nabyo. Aposo Imana imukoresheje maze kwishura ideni, naravuze ngo sindaba umwana w'ingayi, reka njye gushima Imana. Ndagenda ku rusengero iwacu, ibi ndi kuvuga biri kurebwa n'isi. Ndagenda njya ku rusengero iwacu aho nteranira. Niba hari umuhanuzi ufite amanota meza ahateranira, Nyirapasika ndimo. I Kigali nshobora kutabona agaciro cyane, ariko iwacu iyo nateraniyeyo, nubwo haba haje umushyitsi uvuye muri Amerika, ibaza tuyi Kigali ariko agateranira Nyabihu. Dufite umukobwa wacu twareze, tuzi neza, niwe urabwiriza. Aleluya. Hanyuma kandi ibyo nabyo tuswe Rome bintera gukomera. Abandi bagiye batera imbere bakibagirwa iwabo, bakaka amarekomandasiyo, ariko ngewe ndacara umukristo wo ku itorero ryakora mu cyaro kure. Utuye i Kigali. Ntuye i Kigali, mfata esanse ngashira mu modoka, nkagenda nkajya gukorera umurimo w'Imana iwacu. Rero iryo deni Imana ikoresheje umubyeyi wacu rimaze kwishurwa, naravuze ngo ngiye gushima Imana. Nja ku itorero iwacu, ndangije ndagenda ngura amarido. Nta nubwo naguze amafaranga menshi, ntuzajye wisuzugura. Ntabwo icyo gihe nari mfite byinshi, ariko uyu munsi mbifite, nabwo ndi gukora nk'umuntu ubifite. Mperutseyo rwose ndeba korari y'abakecuru iraririmba neza, ndangije mbwira umushumba nti mbarira bariya bakecuru bose ndagenda mbagura uniforme, kuko ubu ni rwo rwego ngezeho kamemu. Yego. Hanyuma naguze yo marido, ndagenda ndekora ahantu ku ruhimbi aho abashumba bicara. Hari kuri Noheli. Umuhanuzi aja mu mwuka arahanura, aravuga ngo umuntu wakoze ibi, wadekoye ibi, Imana imuhaye ikibanza mu mujyi wa Kigali. Abo twari turi kumwe nimugoroba nabibabwiye, naguze ikibanza hariya mu Makawa, abantu bari kumbwira bataha ni mu giturage, hazaca umuhanda. None ngewe nabyungukiyemo, umuhanda waraje urahanyura, ikibanza cyanjye cyavuyemo ibibanza. Ibyo dukorera Imana tuzajyana nabyo. Haleluya. Icyo ni icya mbere cyagutera gukorera Imana ntawe uguhasa. Icya kabiri, naho Imana itugejeje. Aba bantu ko batari gufashwa mbagire nte? Mbwirira mugenzi wawe ngo araho wahoze naho ugeze ubu aheza nihe. Nubwo utarubaka etaje, ariko uracyarara mu kiraro. Abantu ko batanyumvise ndabagira nte? Nubwo udafite imodoka yawe, kuko twese siko dufite amamodoka, ariko uyu munsi uracyagenda n'ibirenge. Ufite na kaga karitajya bakita ngo iki, ko bakozeho ngo aho tugeze hararuta, bigutere gukorera Imana ntawe uguhasa. Batubwiraga ko tuzagwa ku gasi. Waguye ku gasi? Bakubwiraga ko ntacu uzimarira. Uyu munsi se ntaco wimariye, uri kwigaburira ukagaburira n'abandi. Ndi kumva mfashijwe.
niba hari iteraniro rindyoheye ni iri ngiri. Ntabwo wowe ndaguhendahendera gufashwa, ariko nje nshingiye ko ibi bintu biri kumfasha. Ndafashwa ntawumfashije, ahubwo mfashijwe n'ibyo ndi kumva. Haleluya! Ntabwo ndaguhendahenda ngo nyeganyeza mugenzi wawe ngo simbuka 7. No! Aho Imana itugejeje bigutere kuyikorera ntawe uguhasa. Uribuka ukuntu bavuga ngo uzapfa nka nyogosenge, ngo so wanyu yaguye ku gasi, imvunja zaratwishe. Uribuka Minerivare yabuze, wacikishije amashuri, Imana igahagurutsa Farije ikakwishurira. Uribuka bavuga ngo ntaho uzagera, reba aho ugeze hararuta aho wahoze. Komera Imana amashini butananiwe. Icya gatatu, naho Imana izatugeza, kuko aho tugeza aha turifuza kugera n'ahandi. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, murekeraho. Ni ukuvuga ngo icya gatatu, naho Imana izakugeza. Dukwiye gukorera Imana nk'abazayikenera. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira ntewe, dukwiye gukorera Imana nk'abazayikenera. Iryo ni ijambo rikomeye, nk'abazayikenera. Nta rwego wageraho ku buryo utakenera Imana. Nta rwego wageraho ku buryo utakenera. Ukwiye gukorera Imana nk'uzayikenera. Aposo, ku modoka mwampaye nashize amagambo aryoshye avuga ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusa. Some ku modoka yanjye rwose niko handitse, haravuze ngo abantu bakorera Imana ntibazaruhira ubusimuka. Obadiya, impamvu abana be batajyanywe ngo baje kuba imbata kandi se yarapfuye, ngo nubwo Obadiya yapfuye, imirimo myiza yakoze ntabwo yapfuye. Aba bantu ko batanyumvise, ibyo ukora bigufitiye inyungu wowe n'abagukomoka. N'igihe utakiriho, abawe bazarengerwa n'inzu y'Imana nziza wubatse. Ngiye kugira ngo mbone inzu i Musanze, ni ukuri toyigerasi twigeze twitanga ku rusengero iwacu. Ndahaguruka navuga nti ntanzi bate. Icyo gihe nta epfo nta ruguru, umugabo wanjye yakuraga amabuye. Mvuga gukura amabuye turi Kigali rero ubanza mutarabyumva. Ageraho atwika amakara, kirirwa ndi gukorereza. Imvura yanyagiraga ndi mu mirima y'abandi. Mberetse amafoto yanjye mbyaye umwana umwe, wagira ngo ndi umukecuru. Ubu niho ndi kubyiruka. Hari ibyo tuvuga ntimubyumva, ariko twebwe tukabyumva. None se ni umugabo ahangara akavuga ngo nshaka kongera kugukwa. Kumbwira ngo ashaka kongera kunkwa ngo mumpeshe. Ndamubwira nti mbere y'uko unkwa tuzabanza kuzanira Poso inka. Ni ukwiye guhabwa inkwano, kuko aka gasura nibyo mama yarandeze. Ariko Poso amaboko yanyagezemo. Haleluya! Ntabwo akinarwaye. Iyo ntisiza amavuta ndanayaga. Kubera iki? Itoto. Murabona ntari umugore mwiza? Kuwa kabiri mu mibyizi,
zikurinda mana, yewe mana, mumpa amashi, mumpa amashi, ndicarihe, shiramwo ingoma, ihutisha ingoma, ndabyibutse, nambaye ubusa, amashuri yarananiye, none naradefanse, ntacyo utakoze, mwampa amashi, mumpa amashi, murekeraho. Aho Imana izakugeza bigutere kuyikorera nk'uzayikenera. Aho ikugejeje ukeneye kugera n'ahandi. Ubu tugiye kubaka urusengero hano mu Rwanda, tuzubaka no mu Burundi n'ahandi n'ahandi, kuko ni ku isi yose. Toute de live, toute sa forme. Mureke tubwire Imana ngo dukwiye kugukorera nk'abazagu. Mureke mbabwire, nababwiye ko teme nahagurukanye iravuze ngo gushira amanga. Iyo usomye mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, ibice 2 ku murongo wa mbere, urahasanga inkuru za Mose. Todo preva Mose yavutse ari mushiki we Miriyamu wagiye gusenga, ababajwe n'igisuzuguriro Farawo ari gusuzugura Abisiraheli. Mwabyumvise? Nuko ngo Miriyamu yabonye ukuntu Abisiraheli bari gusuzugurirwa muri Egiputa, aravuga ngo akagasuzuguro ntabwo nacyemera. Abisiraheli bafite amasezerano, iyavuganye na ba sogokuruza ntabwo irapfa. Nubwo twe tubabaye, ariko yo ntabwo ibabaye. Aravuga ngo nkwiye kuja kuyitebutsa, nkwiye kuja kuyibwira. Ubwo abagabo bemeye agasuzuguro, ngiye sindemera akagasuzuguro Farawo ari kudusuzugura. Muri hano Miriyamu ashira amanga, aravuga ngo sindaje kwa gitifu, sindaje kwa mudugudu ngo nje kubimusaba, ngiye gusenga. Ibintu byose bikunaniye uzabituma isengesho. Ndikumva mfashijwe cyane. Amasengesho ni umutungo wimukanwa, amasengesho ni ikinyabiziga ntakumirwa. Aravuga ngo abagabo babimenyereye bari kubumbishwa amatafari, ariko nge nanza agasuzuguro. Aravuga ngo ngiye gusenga. Miriyamu ajya gupfukama, abwira Imana ngo nibutse ko utagira ubujajwa, iryo uvuze urihagararaho. Ntabwo nshaka ko tugumaho igisuzuguriro. Nubwo abagabo babimenye, nge simbishaka. Ibyo abandi bamenye twe ntitubishaka. ngo nyoko yabyaragarushe, ngo nawe ukwiye kubyara urushe guteze. Nose niba nyina wa nyoko atarasengaga, wewe ukabusenga, ngo abana bango nabo ngo babyare guteze. Niba naragiye gutekera Imana ubugari kubera ko papa yaterekeraga, mureke abagore bateranye twereke Imana ko twateranye duhari. Mukomere Imana amashi, vuga ngo ibyo abandi bamenyereye simbishaka. Haleluya. Nje natekeye Imana ubugari kubera za karandezi wacu z'ubukene zakomezaga kunkurikirana. Papa yaraterekeye ntiyabonye umwanya wo gusenga, ngewe ndi kurara mu butayu. Ubu na Fiona zateka ubugari guteze, turi kurarira inyama tukazikura tukongera tukazi. Ubu Patrick wanjye nawe azaje guteka ubugari gute? Ntibishoboka. Yarageze mu mavuta amutwikurura. Ibyo abandi bamenyeye twebwe ntitubi. Haguruka ugire gutya. Twe
twahuye n'ingaruka. ibintu byakomeye ntabwo twaba twarasonze ubugari ngo n'abana bacu bajye kubusonga. ntabwo turabihinduye. abagore baje hano badakina nibaregire ibahindure mu izina rya Yesu. twanze ko Satani akamenyero twagaciye, akamenyero k'abadayimoni twagaciye byose, akamenyero k'abadayimoni twagaciye. twamenyanye n'Imana ihemba, twamenyanye n'Imana igabura. Nibyo ntabwo dukwiye kuja mu butayu ngo tugiye gusaba umuceri. Gute Yesu yabwiye abigishwa ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe muzamenya ukuri kandi uko kuri kuzababatura. Haleluya. Miriyamu aravuga ngo ubwo abagabo barangaye banejejwe no kubumba amatafari batarahembwa insimbura mu byizi, none nawe ukurikira ababumba amatafari turabyanze. tugiye guhindura inyandiko, tugiye guhindura ibyo abadayimoni batwanditseho, ibyo Satani yatwanditseho turabikuyeho. turanze akamenyero, turanze gukora ibyo abandi bakoze, turanze kugendera mu bigare, turanze. Haleluya. twe turi ba Miriyamu. ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko Miriyamu asohokana. Haleluya. agenda asohoka abyina ngo abagore baramukurikira bikiriza nka Miriyamu, bamwikiriza. Miriyamu afata neberi. Haleluya n'ishako arabyina, abagore baramukurikira. dukeneye gukurikira abantu haleluya. dukeneye gukurikira ba Miriyamu, dukeneye gukurikira abantu bahindura ibintu. ariko muvuge ngo haleluya. Miriyamu aja gusenga. isengesho ni ikinyabiziga ntakumirwa. isengesho ritera Imana guhaguruka no mu gihe kitari cyo guhaguruka. ab'itorero barasenze, Petero inzugi zirakinguka, urugi rw'icuma Imana irutiza amatwi, irutiza amaso rurare ngo rubabonye, niko Bibiliya ivuga, ngo rurabikingurira kubera gusenga. twebwe twabayeho nabi kubera ko ababyeyi bacu batahishuriwe, ariko twebwe twarahishuriwe. Haleluya. twanze kumenyera ibyo abandi bamenyereye, twanze gukora ibyo abantu rusange bakora. ko Bibiliya avuga ngo ariko mwebweho muri ishanga ryera, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. vuga ngo haleluya. Miriyamu, Imana yumva gusenga kwe, iramubwira ngo kubera ko wanze kumenyera ibyo abandi bamenyereye, ubutabazi buturutse iwanyu mu rugo. dukwiye guhaguruka ubutabazi, imbaraga zibohora baboshwe zigaturuka iwacu mu rugo. akaba ari twebwe bavuga bati bara nibo batumye bigenda kuri. Haleluya. turi abagore b'intwari, abagore bakaburaga amasereka, akaba ariyo abamazi bagaponda ibyondo. Miriyamu ati bisi nabimenye. Imana iramubwira ngo kubera ko uhagurutse abandi bati ubutabazi bukiwanyu mu rugo, nyoko agiye gutwita azabyara umuhungu, abandi babyara abahungu bakicwa, ariko uwa mama wawe ntabwo azapfa. ubu dufite amasaha yagemonyemerere nsoze. Imana irambwiye ngo kuko hari abantu basesemwe n'ibyayo, nayo igiye gusesemwa ku bwabo. abantu basesemwe ku by'Imana, nayo igiye gusesemwa ku byabo. gusesemwa mwabyumvise? umuntu azasesemwe ku bindi, azasesemwe hanze, ariko iby'Imana ntibizagusesema. rero abakobwa b'Imana bateraniye hano, turashimira Imana ko tutigeze dusesemwa n'iby'Imana. vuga ngo korera Imana nkuzayikenera. turayikeneye cyane. uzi impamvu tuyikeneye? bamwe muri twe bahagaze aha, ibyuma byo kwa muganga ntiberutse no gupima, ntibazi uko bahagaze. bamwe bafite kanseri zari zarabihishemo, ariko Imana isohoye muri iri joro. ariko mwavuze amina.
ndashaka kuvuga ngo tuyishake nk'abazayikenera. Bamwe bagiye no gupimisha mu byuma barababwira ngo nta kibazo, ariko Satani ahisha indwara zirimo. Abaganga barabihishwa, ariko ari ikintu cyihishe ngo kizaguhitane, ariko kuko wubasha Imana ntabwo kizaguhitana. Vuga ngo nzayikorera nk'uzayikenera. Haleluya! Oh, haleluya! Vuga ngo nzayikorera nk'uzayikenera. Munyemere nsaba umushumba wanjye iri jambo tube ducumbikiye aha. Nyakubahwa, ndabizi ko mukunda kuntumira, ndabibasabye iri jambo nzagaruka nje kuri soza, kuko Miriyamu kubera kurambirwa, mama we yarabyaye abyariraho abandi babyeyi babyariye abana bakicwa, Mose ntiyapfa, Miriyamu aje kumurindira hafi. Uzasome ku murongo wa 3 aravuze ngo mushiki waramwitarura kugira ngo amenye ikiri bumubeho. Nyina Mose yari yasigaye mu rugo, ariko Miriyamu wabaye hafi y'Imana yavuze. Mushumba wanjye ndafashijwe. Miriyamu wabaye hafi y'Imana yavuze. Vuga ngo abagore twabaye hafi y'Imana yavuze, abakobwa twabaye hafi y'Imana yavuze. Mureke tubisigasire. Yatubwiye urusengero, yatubwiye maze abagore bagiye kugira amafaranga kuruta abagabo. Mbonye muri uyu muryango, mbonye abamarayika binjira bafite ibikapu, mbona baduhereje ibikapu. Mugiye gutunga amayero, mugiye gutunga amapawundi, mugiye gutunga amadolari, mugende niko bimeze, kuko tugiye kubakira Imana nk'abazayikenera ejo. Oh, haleluya! Mugende mufunguze abadafite konte z'amadolari. Umwuka arambwiye ngo genda, Imana iragushigikiye, kuko mbonye abagore Imana itugize abagabo mu mutwe. Naraye mbibwiye mariyoneri ibyo bintu, sinaraye mbiguhanuriye. Ndamubaza ngo ufite konte y'amadolari, wansubije ngo iki? Yansubije ngo mu gitondo ndajyayo. None Imana irabivuze. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana imbwiye ko abagore n'abakobwa, ariko mujye mumenye yo mwasuwe yasa amateraniro asanzwe. Hanagura ibyo gutaha, iri ni ijoro ryo gusugwa n'Imana. Imana ije. Haleluya, rebo sitekerebo. Haleluya, Imana ishimwe. Abagore n'abakobwa, Imana itugiza abagabo mu mutwe, mu bitekerezo. Tugiye kujya turatekerereza abantu, tubigira imishinga, tubafata amaboko, tubereke inzira banyuramo ngo bakire. Ababigezeho turahari, ababihamya turahari, abashobora guhamiriza bino bintu uko bikora turahari. Muvuge ngo amina cyane. Haleluya, turahari. Haleluya. Ababirimwo bitari inzozi muvuge haleluya. Icyo ni ikimenyetso ko n'abandi bagiye kubigeraho. Ako muvuge ngo amena cyane. Mbonye banke, ngiye kubona mbona amazina afungura kode winjira muri banki yanditswe mu mazina y'umushumba wacu. Ndakiriye mu izina rya Yesu. Mbonye iyo banke iri kubitswamwo abazungu, abirabura. Kabona na koje banke ije gushakamo imigabane. Bivuze ndi ku ruhimbi. Numva ijwi rambwiye ngo yakugize amaboko, yakugize umugongo, hele androfilai wo guheka, kandi uzemera akaguma mu mugongo, ntaba umwana w'ingurumbanya. Muranyumvise? Uzemera akaguma mu mugongo, ntaba umwana w'ingurumbanya. Umwana w'ingurumbanya yigize nabi, mama waramurambika hasi, umwana akagenda asitara, imvura yagwa mama yamworosha.
jya imbere mufatanye ibyo bintu, jya imbere mu bifatanye. Bivuge bidevelopa aho hantu. Umwana w'inkurumbanya mu mugongo w'umuhetsi arakuruma, iyo umujisha aranga, abo ni b'Imana nziza. iyo umurebesheje ahareba aha, agusaba ibyo kurya ari mu mugongo, kandi mu mugongo ntibaharira. Izo nkurumbanya zirakapu. mu by'ukuri Mbega nihatagira umwana, nihatagira uwikura mu mugongo. ego ukwiye guturiza mu mugongo igishora mama yagufubitse, ukirinda kukikuraho, kuko wahura n'imvura yitwa ibibazo, wahura n'izuba rikamenagura agahanga. Iturize mu mugongo. muranyumvise ni ukuri iyi banke ndayibonye, hanyuma ngiye kubona mbona n'indege. Aposo, Imana iguhaye indege yawe. Kera najyaga mbyigizayo, ndayakiriye mu izina rya Yesu, kugira ngo umurimo wihute. Haleluya. kuvuga ngo dutangira amatike y'indege, noneho ubu tugiye kuzajya turagenda mu ndege ye. Haleluya. Ibyo twebwe tuvuga turabizi, ibihamya birahari. Nagiye muri Mozambique, bansanze ku kibuga cy'indege, barambwira ngo umukobwa wa Pose. Bona hisa nyandikira, menya ko ndi muri Mozambique. Barambwiye bati umukobwa wawe turamwakiriye. Hanyuma banjira mu modoka, hari umuhanda unyuze hejuru y'inyanja. Ndashimira abakobwa banjye bari Mozambique, Yesu abantera umugisha. Haleluya. Mureke umubyeyi adusengere. Namusabye ngo iri jambo nzagaruka kuri soza. Ndabivugira aha, ndakomeza kubiremera hano mfatanyije namwe. Bino wicara ufate mikro tubiremera aha ngaha. Mani nk'umugisha. Hari tugiye kuremera hano. Mugumana ama mikro yanyu. Mugumana ama mikro yanyu. Mugumana ama mikro yanyu. Haleluya. Tugiye gukorera Imana nk'abazayikenera. Haleluya. Yego twayikoreraga, ariko ntabwo twayikoreraga nk'abazagira gute? Nk'abazayikenera. Tugiye kwikorera nk'abazayikenera. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari akandi kantu yavuzemo kabyaramo, ati imirimo yacu, imirimo y'Imana, iby'Imana yaduhaye tuzabisiga inaha. Atariko ibyo twe twahaye Yesu we. Ariko mwavuze haleluya, ibyo twe twahaye Imana, ibyo twakorewe Imana, tuzabigira gute? Tuzabisangayo. Imana ishimwe kubw'imirimo y'abera. Amen. Haleluya. Ese uyu mwanya turimo, aka kanya turimo, Yego. mwaretse tukubaka. Kabisa. Mwaretse tukubaka. Haleluya. Ntabwo naje gukora fundraising, murabizi ko ari saison. Niyo waba warabikoze ntiyabura mwumwe Imana ikoraho. Cyane. Niba nde tubyemeranye, sibyo? Bene dati, ikintu cya mbere tugomba gukorera Imana nk'abazayikenera. Ni ukuri. Haleluya. Reka mbabwire ukuri, nigeze kuza hano ndahagarara ndavuga nti se ko mbona abantu ngiye kubwira ari abantu wenda bashobora kuba ari ukuntu biyemeje nta wamenye, ariko umuntu umwe ariyandika. Umwe wavuyemo wiyanditse iryo joro yanyeretse ko nzakomeza. Umwe yiyanditse amafaranga twese tutariyandika. Umwe ndavuga se Imana iranyeretse ko ngomba kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Vuga ngo twubake. Rero ndashaka kugira ngo tukiri hano, sibyo, muruze tubireme hamwe n'abakozi b'Imana, tubireme nk'abagore. Tuvuge ngo Mana, uru rusengero muri iri joro turarusengeye. Dusengeye bakuro, ureke dusengere bakuro. Imana igiye kubuza amahoro hirya no hino. Haleluya. Twe dushobora kuba turi kimihurura, ariko hari kuro wicaye muri Atlanta muri iri joro. Cyane. Mwamvugiye amina cyane. Haleluya. Siko bimeze? Nibyo. Vuga ngo kuro. Yesaya 45 kuro uwo nimikishije iki? Amavuta. Ubu nta bantu Imana yasigira kino gikorwa, nta bantu Imana yasigira iki gihe. Yesu ashimwe cyane. Dore link ngiriye, ukaba wicaye ahantu kuro we, jya kuri ntuza kuri iriya link. Amen. Ushobora no kuba wicaye hano nawe uri hano ariko utarapledginga, cyangwa ushaka kuba pledginze mu mutima ariko utarabishira ku gipapuro, ubishireho. Hari abantu badakunda biriya protocol imfashe izana udupapuro vuba vuba, ukaba uri ahangaha
humura nta kamera ishobora kukujyaho. Todrista. Yesu ashimwe cyane. Mumfashe amina. Kandi haleluya mwavugaga mureke tuyihamirize n'ibikorwa. Amen, 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 amen. Oh haleluya, ndashaka kureba abakobwa b'Imana bahamagawe n'Imana. Muvuge ngo amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Imana yambwiye ngo uyu munsi mardi iciye ikintu. Je niko nabyumvise ngo iciye ikintu cy'abantu kuza mu nzu y'Imana nk'abayisura. Niko nabwiwe. Igihe sinzi uwigishaga muri imwe nari nicaye hari ngo nciye umwuka w'abantu baza kwa kabira nk'abahasura. Bagiye kuza nk'abahatewe. Numvaga nshaka kureba abakobwa b'Imana. Mbwira uwo muntu mwicaranye ngo ugiye kuza nk'umuntu watewe mu nzu y'Imana. Ugiye kuza nk'umuntu watewe. Inzu y'Imana irakubereye. Inzu y'Imana murajyanye. Muri amabara ajyanye. Inzu y'Imana mwagendana. Ndashaka niba wateraniye hano uvuge ngo kuko twatewe mu rugo rw'Uwiteka. Twatewe mu rugo rw'Uwiteka. Tuzashishira mu bikari by'Imana yacu. Tuzashishira mu bikari by'Imana yacu. Haleluya. Amen. Bene data, umuntu watewe mu nzu y'Imana ni biriya areba korari akayambika. Umuntu watewe mu nzu y'Imana areba dekorasiyo akongeraho. Umuntu watewe mu nzu y'Imana. Ariko je njaribaza niki cyakuryohera wakize? Mbariza umuntu nk'uwo wakize pe wabaye umukire. Niki cyakuryohera? Inzu y'Imana. Umvaga nshaka kubareba. Erega bamwe bagiye ariko ni wowe usigaye, ni wowe usigaye. Kandi Imana igusigaje muri iri joro. Hari n'ibintu bigiye gukoreka mu kanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Vuga ngo ngiye gukorera Imana nk'uzayikenera. Ngiye gukorera Imana nk'uzayikenera. Ariko jewe hari ibintu ngiye guhindura. Urata mwumva tutayikeneye muri iyi minsi cyane. Turayikeneye ntituyikeneye. Turayikeneye. Tugiye kuyikorera. Tugiye kuyikorera. Ndashaka kubabwiza ukuri bakuro n'abantu Imana isize amavuta batanakijijwe. Yego. Nimubazi ko bahari. Barahari. Abantu beza gusa. Imana yasize amavuta. Abo bagabo barahari, abo bagore barahari, Imana igiye gukoraho. Kandi icyo mbakundira nuko badusura kuri YouTube. Haleluya, nuko bajya badusura. Ariko ukuntu badukunda. Umva icyambere ko badukunda. Iyo wageze hano hari uwo muziranye ntakubwira ngo nakubonye. Akubona atarebyeho. Mwamvugiye haleluya cyane. Haleluya, haleluya. Ndebera mugenza muguti akubona akubonye hehe.